Orla pena children kawit in rawat masani. Ter moitong tama ke masak en koleti sanguk kapayen kot. Ter moitong tama ke masak en koleti sanguk kapayen kot. A child iran watawat pangkosan ang bukin suswa. Iralaw ta isak isu o irarutuk isak payo lala isak walu. Mekosoya katautakan sosep ko eri indayang suswa. Tama kom kachiki yang kit kisap chikitik. Semengater, bagi kau no akacin kupuramawi kitalar. Ni patro mengere, kolaran sesuai rail. Kita kereta tama kita mas ngater kei, buin ngater kit. Niam wewe kime kau no kacin kupurai kitalar, kupuramawi kitalar. Atama ke yang kit ki sabat en cikicik. Esekil mau saja sesuai erisapeng masani. Makumail me hutan ngeter o sap nanan Ibrahim me tikitikong kumail kumail kowe nan welo o pen machiata sapomail nan sapen men Perez kan o men Repa kan na bukan wayo in the Perizzites and the giants sa kototokin Repa kan kay kototokin koton kay okay hari mesus wandang rai rong lang machiata nan welo o ale sapen men Perez kano sapen kototoken koton kau temen repakan iraileri sapeng soswa patowan sap nana no sotre itarong kit o bil mia waren men kenan kan memi wasa patapatakan wararail waren nan sap mete te maiken yang langka stone mawin in Rome apa kurma and mawin Bawiawi kita mete, I meremasa kapego. Dan mia waral waran nan sapun mete, kosia waran mawin me iron me wiata mete kelailio me wiata I merenta yang sesuai. Ye Israel kan mekin koson nan pet seyan o nan kanim kan me kapil Israel pene o bil Israel kan mekin minan wow kan. Remaglang Israel masakar masin nan wasa patapatakan mengoran ki waran mawin me mete kan. O irai pel masak irai pel minan wow kan. Sesuai eri masani yang katautak en Ephraim o palikapian Manase. Kumail mengeter o inenen kelail, kumail pan paisan ki pais laut, te kumail pan ana sap laut, tama kumail pan samun ki pan ananen laut po kumail metro kumail mengeter. Isa kwalu ko siya, kumail pan sapun ki sap nana no. Mentaman nanuel kumail pan matiata o sapanikila koros sang apalilel apali amen kenain kan kumail pan kasaresang wasapuko mentamamia warrael waran nansap mete o repil o mepil kelail nani rasu kehisa walu nampukan wai nang King James Version ko saya but the mountains shall be thine nanaban sapomail, for it is word. But two kagay mo, and thou shalt cut it down. Maglang, railin din tayong suswa. Haramasakan, makukusun mo sa akaw. Koton, mimisili po nanakaw. Irail, may mimisili nan saan patapatapagan. Warail tipson, mawin kan, wiyaw kita metre. O, kelail. Maglang tayo suswa sa pengkin rail nan iralaut, irajugduk sa kwalutan eh. Kumail bang kolak, kumail bang sapun gila nana, kumail bang matiyata, juga kumail bang mati, kumail bang matiyati, o sapun gila. So pakai sesuai entah okay nak maltrek mau kumail wiata, kumail plan, kumail bang kumail mawun giyang pino. So pakai sesuai bonus ya ral complaining. Orang nan sap mete te tipso mawunin mete, te pilkoto na be. Imet sesuai entah rai, juga memi muasa, kumail bang kolak kumail. Peletiok may sabon kila nana, wen wasambe kumail kak matiyata. Pagi soswa wewe kita makot masa niyong relo. Ngay me ba mawin gin kumail. Kumail ko yok may kalawe di John Israel way in Canaan. Jowe kanen nan way in Canaan. Ngay me ba mawin gin kumail. Kumail ko way og may kalawe Israel di.
Rianso may rai ko to iralin tayo yung suswa. Anso ko rai petulungan yan sa punino. Suswa kalway longalar nan mo yan kena no. O sa apakan luptiyong rewo tribe tewo kay nanggan. Kay na kay sa kriyaw. O kay na kin sosep kan. Graso to itarki when me suswa ne kong rai potene remengeter. Apuasa me suswa ne kong rai ewiya sa Chigigeo. Ika rapen rai parto complain ng suswa, te patagi ang suswa me. Irai la nane sa upload. Nanatral rin wat kasiliyong tral me. Problem eu, kapaleo me resopay. Kapalen masak. Kapalen fear. Imenang sansalong tral me masak. Yang ngen saka na kaneo. Masak ngenin masak pan. Kuliti kitayl sang. Kitaylan ka kuya. Tama kita makakan wuyakan. Iya se arabas masuk kak tau tapon sompir pue ngenin masak salia tiar. Makda bang mo ito ngenin masak. And count out trial more kakao na trial more. Aso to kabayan ko je me kajin kapatong trial je mangkak trial na leti pug trial mo ito masak and count out trial more. Maglang maltam-taman puin me kola o Israel. Spy sabo ni aray pa mo aray pa tulungan quote patagya Moses kataro Israel me ekriman sang naneu kay nagin Israel rong ko Israel kay spy the check ma sabang wam tulungan lolen oran purkitong Moses report Moses katar Israel la Israel ko la Israel lang tuwan kasaliling sabo wan mawin sabo rapil wanta wan sabo grape me inanen lapala Try lang mo, grape kan, try ko lang pahinta ng stowa, try kan chile. Eu motolin grape, try kan chile, tawa isa ng stowa. Awan kasaliling sap, may ray kola, iray spy yo. Wan mau, riyamen, tene, ira rowe. Eu try motolin, one tray grape kan. Iwan kasaliling sabo. Iray purto wato. Report mau on Moses. Sapo may inanan mau, sapo milk o honey nang bukan wayo ko saya. Yet kasalaban kasaliling sapo, yet when lapalayan grape mese wato ite. May koton kay yami misilinan sapo. Koton kay yami misilinan sapo. Pilimenton nan sapo kailan ni maralkan me kota inanan nila. Mepan apalong kecil, magdapang gulag tayo maunong rail, tasiro ka kalaway rail ti. Ansa water spreader, rail report meruwa metende sabo mawa bural. Spread on air Israel, kay naging Israel armas million kay mayami mo sa mesabo, rasir pang kalaway ti. Miya koton mimilole o numarail kan, wali numarail kan, kailan numarail kan me inaneni leile o kelail. Kata Rasidu Bangkak and Kalaweti Winwo. Masak petolonga rerail kata wato o pil spread aral reportin masako on Syrian Israel kenegin Israel trekan o Israel ban bekat bukan years sesuai kala pe Irak kelep men nazir makot pan yang kecil ka kula Kalaweti ton mo saw mentar mapil koton miminan sabu. Kot pan yang Israel sesuatu kalip me kilang lang koto so tumoy dong koton debil wali ni maganan kamasakrata o rekoborbor ki me kot pa mawin kinral kata Irak kalip ti me bitoisang nanway in Egypt pagyara so tumasak pagyara so tumoy dong tami Irak kilangan kamasakrata Irak kalip sesuatu kalip me yang petulungon nanway in Egypt koros pagi masak merahan kiyo kot Kamreral dia nan sabteno. Pagita pagiray su kilang lang ko to o barbor ki kot. Ang child so lang in round koton piltir na child more. Biya pa ko lang mo ni magorong reporting doctor. Oh, kan giso mawin suke. Kapurto ni mo koton men mo. Sumawin suke. The cancer. The really bilibil. Kapurto ni mo ko chiptar metonan mangumun. Yang atan sumawin suke ne ye ban yang chiptar lupsang. Iya sa mesumawon si kokoros kin lop. Ero ko chapta metawe kisinu koton kiso
Metro ko in daya umakan kita. So to bibil the song take on chorus. Ko to pier metawe. Meneman bayang lup sang euran. Kakilang langero ko may tonga nganin masaka ne petalong ang rem ko wiya metawe nan puksaro masani. Tamar maskin metawe me bangkin wiya wiyong. Yang bukan wayo ko siya. As a man think it, so easy. Atal metawe atay kisin koton kan atay kisin kabalakan. Utan pan kare yung atal sudapan ale blessing sang ren code megatin kapatong kutailer sang ni Lobuen Calvary. Christ Gestor we are the dog in kapayo kakredi rinta songoros. O itme anane kutalang poson to dog me we are bo inta me kakredi yung kaka lapay kitatasan ng tip o kapay koros mayang totoo ko kapatong child. Yet kumal ko to alegi amal poson mamiya masak panyang kumajudo akale. Wa masak we are opposite and poson. Niyan so magdai kasalita magdai masak mo itong nganin masak ang kaunta child more angkot totoo sa tukagan po itare child. Sa depan ka pagbuksa raw ng Hebrew ko siya yung child me ite magdai bangkagan kamakit kikupuran kot magdai kamelale me miye. Atay poson kot pangkosan ni katin damak tay lang ap tay rongok tay poson ok tay kamelele me kot menet magdai pongi mambaur. Buksa raw masun yung child muring krasa kat to lang atan nilobo me niyan sa magdai kasamo katlong lole tay. Meta wala. Aman kital me kasamo your Christ wasa ko rostay ko laye kital wa wasili kauno. Kauno ye yang tay. Pagpuksa raw masani nang bukan Korint. Maksudnya saya kumal me we are 10 pas and ngain sarawi and God. Takot 10 pas. Email. Magdai me we are 10 pas and ngain sarawi, agdai me we are imen ngain sarawi. Kat lolo child. Yesus depan peren ki magdabang mo itong masakan yang tuan long yang nan 10 pas wait. Bagaimana man chorus. Kokosan lolo na men supplement ko kan. So pilipil songon koton songon tama kita bang kilang kita masakata. So la waksang tama na Moses tenain Joseph kita utakin Joseph kan koto o indayang Joshua maglang iral masang koton akan. O utan melel koton kay miaso nang pukser pata yung child me puinyo me serini Israel ka kula kemela. Miya memimin ni songon pit isek silua ba. Kau tak kan Israel me puksaro masa ni yung child nang bukan Genesis 1 me tolong kan kau ti pot kita ni nara masakan ni tolong mo kan me bisikin tito sa nan lang anso ki samalar me pelian takot. Wala batak Genesis 1 puksaro masa ni yung child. Rai kau ti kaparata ni nara masakan liakan oral buyanta ara masakay me intant me kolayat piliang kataw dito sang. Arma sa kayo may inanan angit. Rakamela me kay. May inanan ray. Koto na kay. Magilang po kay. Kara sa pamaw. David, kilang lang koton kau o masakirail ta. Metapin kamela koton, kolayat. Karta oros me koto yang ala David rabi wiata zon kam koton agay. Pagkatapos ito may dong aral masang koton kan and kisang rail blessing me kot katin kono pang railer. Hari kita ay sa tipilanan masakata report suwet kan. So telebibil daan railanan. Ida kita lang kilkilang lang koto. Kupurgi kot menet me kita wiya pungpungi. Pwes so megot me kot menet me kita pungpungi. Sudah mekot sudah kagong. Apa sudah kajian kubur kita lengkin ada masak engkin karya yang ada bangkilang lasang nan numbers iralaut isak payo rujuk isak geu dan kau no ap masa ni yang Moses ya erena ramas pukat arban memalikin ya erena arban kang kamelele ya ni ye wiatar manaman toto yemon masarai lagan erkilang kot ang yang kita tuan masak petulungan Syrian Israel kan dituan kota kasali yang Israel kama bala sampai ni jibukan namar kin sampai kan nan retsi nan lebih set weta song kay me weta kukusay sang tak pila benan takay song kay
apa sih kilang abe bukat. Begitu, bagi masak makare ta. Masak bang korong lah masak trail, o kejai surupan kak trailen, ale kapaikan makot kejin kapatung trail. Karena masanya Moses, ya reinar mas bukat arbang memal gini ya reinar ban kang kamelele ni ya wiatar manaman trotomon masarail kan. Kot pan inanen ang yang ba trail makatay surupan kilang koporo-poro kamelele mekapalakan koros makatay sopa ya kakong. Berarti masa kata report buat kan pan lelong trail de songon kapalakan makatay sopa nan selokin mor makatay uyakowe bagi atrail kot kakong song koros. Magilang tampuk saro masa ni tamek arma sudah kakong kot kakong. Repongi kota men mesut me kota me sudah kagong. Eka kuyata song koros iruk dabang kamelele dabang poson. O kopor ki kota menet. Nan imen kedalang perlau kelang kose ben Kaleb ni aku turun sesuai nan sesuai sek payu rezeki sek riau. Ibang wata rezeki sek riau. Tane eri Kaleb me koto kose sesuai. Eri kom ketki yang ye met sap nanan. Mekau no ketin inoki yang ye ran menge o yang ko wala pakairo sepataki yang komi mekaina ken koton ko mandan ki men anak yang mimi mo nan kelen kani mulekan menele kau no pan ketin ye yang ye o iban kak kau Israel sang wasago nintuan mekau no ketin masani yer kau nang bukan pemimpin ni, mainele ya, kau sayen pek kasaleu. So nan bukan muayu mau dah makau no ban yang ye, ima kata langsung koros, kita alter, lo yang pun masuk peninda. Oh ipan, lem yang vina sal kak, ipan kola huyam met bangun so makau no ban yang ye, makau no ban ketin kubure, abang paita, en paita. Bayi kuburan kot. Mainele isurunon mau ki mainele ya main abekak main so pay kasal. Makanya bang pay kasal kot sudah bayang trial. Mainele hele. So makau no bang kecil yang iya. Bang paita. Makau no yang iya. Ni anso koros puksara masa ni. Mo na maluya, okot mek mal oke mas kot. Makau no ban mo kutalo ko yer kot. May banin da. May ban ko siya da. Iban. Pare kot sudah bayang trial, pag trial. Pon maso, trial me pena trial kel. Niya sudah pena trial kel. Eri. Kale bintang susua may nalete makau no ban ka jinye yang ye. O iban ka kau siya sang wasaw nintuan bakon. Wag lang Kaleb tame masak mereka watek nanti orang wat mereka tame ya na numbers mereka masak kata kotonakan nan Joshua mereka masak kotonakan o kotonin don nana kan o waran nansap mereka kan Kaleb ni aku turun sesuai enda mereka bang watek kusai potet sampai koti enda aku turun sesuai enda rawat sembar wali seklimau Ike lalte. Ran me kot katarala spy kan. Pagkadalang ko lao spy sabo ison bar paisek hansu. Ran wet ison bar welisek lemau, ison bar paisek muri. Kitong yan nanaw. Ibang pala kalaweti nanaw o ibang sa panikila nanaw. Mentato mamia koton mi miseluasa ka. Isong na tututa mo kot mau kisaran sa palamekan. Kapanda Abu Israel nang katete merso tama ko masa ni yang serini Israel nuyan ni paluar kita banut wian ni palingen pag maunin palingen ni magtrami milole puino rakolak kot yang rai golai kalaweti weyo remauno kalaweti weyo kot yang rai langsung koros magkelang kot koborbor bakot pan yang rai kita tama kita nanu yamet kalaweti ni spiritual warfare. Maunin paling ngenyo magtrawi uyamet. Ere, tame san salong kutail nan katete meri ngome bit Syrian Israel
ina nen sasalong kitail ranwot me tutuete kitail len pil kobor ki kot up mawun me kitail wiya ebi mini palingen kitail mawun yung puksaro masani mo kitail mawun yung ngay suwetin pan langkan Israel kau ni sampakan me Satan kau daral maur kata kay bang tiyak mau kay tinaramas me mawun nong Satan inakan me may tong Satan in tong Israel up imek kitail bang ni sana mga ko kitail sa me relucer Ralus. Kau pergi, melopo kalus Israel. Bagian rong armas bengta. Kelumah malam Christ. Sudah kap kaim sekala sabul metodok. Fail. Pergi, melani lopo. Kau mata lama Christ biani lopo. Ipawe itu koros mewi yang mau kata katin masa ni enegir. Sudah utatok en komod pang wiya ulikin tambe wiya tar ni lopo. Ason patak menta me lose eso to kaim sekala sabul metotok materong may watak masin ning kot pe patak likam kan te piti kumalti er isongan mong yung me kot katin kubur itu wede songan mong yung in Caleb meson para isek wali isek limaw apo koto eso to ka perta ko koto kan o endan sesuagi yang yananaw anen so sep serigaw inda koton tre pe onanaw Son Peter were relative so mawon mawi misil nan wow. Pilew song me bisa salong style. Me kototokin sosep kan masakatay magdrive ko siya ton wasa patrapatakan. Pagkita ni relative son mawon kan me kelal medyo me wiyan ta or me kelal. Nang adayron watawaten ni relaw te irejugesa kuno isa kuwalu kasaliyong tara. May ko siya ning kapano. Me kitail kapretong kitail solong en ranwat me poson Christ mengen saru ket nan 10% lolo nemen rai ko semua Christ kan kurun kriau payo isa kriu ralau desa kriu payo ko saya poteten pay mesekin totongi nanat mawin kaiten teten sambage poteten mana ke en code men como mala wasak kitail kelail kan sekin kawela mazanen witing kan nang kurun kriau isa pilima ko siya sekin kasedi songa nak lapalap koros megenuta Okin pelianta erpiten code sekin salia di songon lamalam chorus puen pekyong Christ. Ere tipuson mawun met tene ketail mawun ki esu tu wede tipuson samba de esu tu wede songon tipuson mawun mesurian Israel kau totongi ketlas te kesing kedio ape te tipuson mawun in rawot ke kesingkan te tamar mas totongi rawot so tene ketail netrail tipuson mawun me inenen kelail kinkaken kase di wasa tengkan okay yani tradisi person maun tame ko ya tame Paul song ko ya nei tradisi person maun dabang tiar nei tradisi person maun wet nan pengen episode laut wono rejuge sa kwalu mako ya kumai uyam me pukat koros ni kapakap ngit-ngit bagi sawasang ren kot kapakapaan so koros nintuon ngeno abang katinaw teta kapitamail kante mong yung umail yei me kumail en masa-masaan o terto ko tisang kapakap supplement ko tara masakan chorus ine tayong tipson mawon magtay mamawon ki kapakap so lang men meso de bana mimi bon pugiye kanan so me ban pelatan kin tutuang kot ni aso na abangkin kapakapakan e wiya so lang men may mundidio so masak pagita pagaluwat setan ese masa-masaan men so lang kan magtay sotre an gimaurin kapakap apaan kalau iktal dian su chorus nan you want nan James laut le mau de sa kuno vil ko ya kumailen wek penet tipo malkan no kapakap ki yemen kumail lang kapakap magdabang wate kopereta la wate nan ibisis wono ko koti nan ren mo kan endang mal puryong teten mau nungsaken kot mal kiyom en perpen nam mar mal gang mal lisor kita lisor pin komor mal kacang ki tinan do ko mal kan pelten melel no mal men sansar kan men sansarin poson mawakan tipuson maun men sansar mawakan uyan ital men sansar ital men torei ital imun didio kasgi gnu no kasing katiyo ton karakar kesareng gino men sansarin posono pele gnu nanay bogo bil sareng ki Toko nang maramaramon
Kakapata tam mau pun perasaan dan maramon pergi mie pere nam maramon meriau menda. Kapakap masanin kot ini dal tibu zo megdal toko ke dal muntiti pelle ke dal muntiti me bukat megdal mama ungi oke nanti yang senogi kapakap ite megdal pan kak dal kobre kilak kasing kadio karakan sang rena dal muntiti yo okdal Totana masak tua tetama koto token sosepkan koto pataki yang sesuai. Irail tangalan punge pergi donna nau koton ke mimi ye sesuai tang raiso juga mimi mu mau la pele di masa pun kila wasa. Nan wasa pato rabil masak pergi puin mimi wasa kau irail tipuson maun kan kurman maun kan huya kita met irail mimi nan punge. Kemen mimi nan punge sudah kakala mau pergi masak kepilatakan masak ambil bil. Imang kair kilai rawat. Kopor ki ko ter masak. Emang tail. Nui air sapul me. Kopor ki ko ter moitong masakan kau tam maur. When yang semua kita ikan masak atas ya dan kena saya. Yang semua pilih kena atak emang tail.